Anya laki din! Hey, di nakman arakupan ta nagpudot. Anya laki din. Mailiwak nga rod kang bakit? Awang pa'y oras mo kanyak. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akmat. Apay nga siya. At damot trabaho. Nga may payan kalat damot iti oras. Unay kan bakit? Nagadulakit din nga ibagbagam. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Hey! Di nakarakupan ta nagpudot kunak lang rudan. Alam day tapungan. Ta isot ti arakupam. Anya laki din. Makapasurong. Nagsapamat arimuar ni Brenda. Wala na. Taado ka no ti aramida na. Di trabaho na ita. Madlaw ko kat kanawin abi si jay asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Hun nga rod nanang. Sa bali ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila madmatlaw yaw. Anya laki di. Ay sos, sa anak nga agang-angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting ti bado na. Nag-post-call pa ti make-up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas jay. Ay, anya laki din. Gagangay na ata agtrab-trabaho kat nga rod nanang. Madimot naangdod ama pa nagtrabaho. Ay na anak ko. Sa anak anay anak idikalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya laki din. Saan mo't siguro nanang? Apay ko magpaaram. Kat addaak mo't ng asawa na. Narabyan ka manin ba kay? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingag pilisin tamangantan. Nakaluto akon. Inuray ka lahat. Tagidan tamangan bakit? Nanganakon. Ana, tayo nakagpulis na nabanugak. Kaya't kunti agina na. Oo na yung tasawak. Karas taon niya bang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. At talaki nga rin na mailiwak. Kasla mo nagbaling magpaiso di asawa. Pamangan mo, banog na la siguro. Nalaki di mo ito na yan. Agtuwawan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Kumusta nga ito yung trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardang ka nga agtrabaho. Kas kahira di grocery. Ita niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumala nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya laki din. Iyaw awat ko mo't amin ang sweldo kang kabakay. Kurang tupay nga igatang ko kadag iti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta amom nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na kiteng. Tapno, wada ko mamot mga sikaso kanina. Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod bakay. Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Anya lakit din. Nakita ka diti paraangan yung agpapainit, friend. Isu nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahil ito'y katsaan ko apa nang dadal kinibakat mo. Ngamnas kan nga ibagakan ka. Katadakan ka noon niya ti aramidam. Anya ka di day tahlani. Panangisakit ko dahil ito'y kan Nestor. Gaputa agpagayam ta idi pailaan. Idiritsum ka din, di ka mo ibaga, friend. Anya laki din mo ta.
Nakitak ni Brenda ija ili. Ada kaduha na lalaki. Ah, Di na amwa sinurot ko ida. Simrak da iti may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, sa anak lakit yan nagbidot friend. Ni Brenda dayjay, anya lakit din. Jak amo no apay asimrak da ijay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka sana ni bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lahat. Dakil ti panagtalag ko ita asawak, friend. Ana, nun sa mo dyan darong kanyak nilanay. Nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na sana simbang sangkoy. Sana sa talaga po no nga na lalaki na. So asan na nagawaway. Ta siguro ijay lalaki na. Anya lalaki din. Garang ganyang na jay ababoy. Wan nga round. Kunak no nanak manday ja Brenda. Ay, saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan? Anya lakit din. Uwan nga ron narang takatang inayat ken impating ko'y tinapod no. Yung apa yan na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinayat. Nagligat laki din at lumukan ako sa malam. Katutit tao. Sa bagay, panagro-orang naming lagi tinaggapoy ti trabaho kan eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katam kanyak. Juan! Siyak! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, intan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Naawatan? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagim. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nanang. Sus, waksi mo, ti sakit tinaka mo. Bay amon di garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuk-tuk to. Siya kung tumangilo ka titirin daw, nanang. Nestor, Brenda. pangasim tapas daragan naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya ngagpaiso nanang. Na, masiko ka? Nagtakalan tatyan ma. Dandan ni kan sa mga aganakan. Wan tatang, kat kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw ganda ka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Garang kanya ka talaga. Ito na pinanawan na kanya lalaki. Sa kaagsubli. Nanang. Tatang. Pang-asyo. Ikan tayo kumaiti maikaduagon daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatag pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang. Nanang.
Ay, tiklat ti asawa. Ay, Isa pakawan kasta lang ti kalakanaking ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamang lilipot. Nalaki na. Agmauyong ka, Nisto. Agmauyong ka. Lakay! Kasaon ta anak mo. Tama nga, numahay plano. Tinauras. Nalaki na. La 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 la. Kustong baby ha. Saan ka nagsangi uwing? Ngay. Naragsak ka. Nga gawawin iti saan mo mutaputan. Tatang, lagbalin mo tan napatid kanya ni Bibi. Napatid. Orasan asyak ti amana. Ay, unay kita ita kinamag mo. Anak ko. Da kayong magayam, tatang. Wala nagkakugagsagsagay. Ti anak ba? Ni magayam nisto. Ti mga wawin. Di ta anak ba? Napanak namin nag-CR, tatang. Tatang, pangasiyo Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga si kati mga wawin. Di ta anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panahon kayo pa. Nagbutin. Ijay talo ko. Saan pa kini? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak inton manam dagiti nagango abulaw. Ay, wan gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, wan nga raud balasang ko. Ngaman niya ngay nga raud. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katwan anana. Masya naklagamin ija anak ko. Gapoy ti pananglipot ni Brenda kankwana. Ngam nagkarimot kit di ni Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa. Tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awa kang kanak ko. Maikat ti mambanog ko. Nagdaras nga ron nga aglabas ti Aldaw. Dakkelan ni baby lakay. Kunyaron ba kayo? So magmamanulang na bulan. Makatawan nan to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak anapakawanda kundana ng kantatang. Kituan mo ngamin bakit? Kung naktumit napakawanda ka. Kanya laki din na yan. Iso pa nga si ma. Saan mo nga ulitan tinaramin mo, ay? Wala kay. Ikarit. Saanan ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, ba, makay, ayaw ka talaga, atin, ba, nalaki dito, apo ko. Ay, unay ka tayo tuwing aglulon, aya. Nakaragrag sakda. Ay, what it was? Ay, una, tani makaparay awa talaga ito apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasla maawatan naman. Kung nagtumong kami, maawatan na. Tatang. Siya kundi makita kini baby. Nakaluto ako. Ingkay mga nang. Ay, kaya nagigitan tayo na anak ka. Mangan kayo latan kini nanang, tatang. Kaurayat ni Nestor. Aggidan kaming ton ang mga. Ay,
Kaya't ko kumaman ng tagtrabaho. Uray ka dakil matan ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Wen, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak ngaminang kun kalakay. Sikati nang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby ng awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya lagi din na. Imbilang kong kas pagpudno ka anak ko ni baby. Pat unay ni baby. Amok day talakay. Ngam numabalin. Palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alan kay. Palubusan na ko. sila. No iso ti ko nam deso. Ay nagyaman na lakay. Gunan. Lagi din na bakit? Maturog tangarudang. Tamasapa akong agraing inton bigang. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Barang kayat na pa nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rubakay? Bayat ti pangaturog tanya. Ay katun alakan. Kanya lagi din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan iti asawam. Wala nang kat imanugot mo't. Iso nga ano sa nyo pa'y laang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Aniya laki din. Nagsingpot to pa'y dihapo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalubusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na ka no, tata? Uray saan ko man? Mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Abagan no ulitin naman ti inaramid. Di pa naglipot na king ka. Saan mo siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sapay lako magaron. Takari asaan nga itayab di kali. Nalaki day. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayam. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrab-trabaho. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumata nga. Tapno laang makita ka. Anya? Di nakman angawin akasta, sir. Pudno ti pagbagak. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Jabalayo. Ay na di nakangawin, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ko nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw. Anya lakit tinaya. Ala. Umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kain? Masansan man ang amalado ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga rodan nagpulis lamangan tan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. uy, pinaturugan ni nanang. Aday di silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silad na. Nabano ka, kaya kunta ginana. Makadlawa ko na. Kasta manin ti ka na nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Ta saan manan apumod no ti atap ka.
Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tamangan numala daw mga anak ton ijiiling. Nasa papay mo. Nala. Sumango kan di talamisaan. Kita sarak ta makanta. Kuna lang arudan nga agdardarasak, dagulit ka. Anya lakit din ay. Mala, yung kangarudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ije balay da numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulat ta ka di. Anya lakit din ay. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan. Nana, sana nagawid ni Brenda. Anya? Ay, sa dino ay tinapananda. Tipakanan ay di kalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Anya? Ay, sa bale, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga ananang? Pinakawan ko ni ditamaw. Ita, ramidin naman ay. Niya lagi di mo tangagasatan. Ay, talaga kanyang asawa. Inulit naman ito, naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang, may. Huwag nga ro tatang. Talaga siguro kastoy tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manaknakam na niya, babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay pa mo, tikas niya yung klase ti babay. Huwag tatang. Ipamaysak lang yung atensyon ko iti anak me. No paisan ang nagtaod kanyak. Patpatgag ti ubeng. Kasta, very good. Nestor na ka nga eh. Tatang, imunugaklatan ata nakalukat matiri daw. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Pait. Wala kay, tapi nanawan nakmanan tinakasikog kanya. Iso pakawanan nakadiya. Taawatan nakmanan. Ikarik, talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan nakadiya. Nagpos ko te rupa ma. Nabilaro na karita ita. Kari ka kari. Nga bawang mo natungtong pa. Kari nga intayap ti kaliya. Anya laki di. Pagluti ko na ni tatang. Awan na tungtungpal akarim. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya atin nagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu ka mutan ah. Ingkabirukan dyan na kasiugin ka. Hala, pumano kan. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Oray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa tao. At dalat ta pagpatinggaan na. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Awan pa'y pasahero met, aldawan. Makapaturog ti kastoy. Awan pa'y magdaan pasaheros mga padak. Ay, nakaapoy tagpasada ita niya. Anya ti pagluganak at tricycle? Ay, sus. Ay, aglogan ni Manang Bebang. Sikan ti mangitulog. Sikan na.
Sigan. Kahit mo ti pasaheros, uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Nay, iso. Nakiman ito to. Kat musika. Nay, apay asandak akayat nga itulod. Kayat yu ta idarong kayo. Oy, Jerry, nagbuntog mo launa yan ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Parta ka mo't atanay, maladaw akong ijay atendarak abunya. Ay na, pasang at na iti kalsada. Ket no nagdagsen ka. Agreklamo ka? Ha? Ije sa balil ako man din nagluganam. Saan ka ngagsaong iti kasta? The customer is always right. Kaya't mau, tay darong ka, ha? Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay sus! Nagnginamutan. Kanukin sila ang ti minimum. Asidaglaang ma, dito'y nangitulod ang kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit nga main. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawang. Ay, uyawan ka ayamat. Talaga amit a double body ka. Oh, at ti pasahig. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak Di mo ammo aya a PWD PWD. Ni, kasano mo ta nagbalin ka a PWD ngay manang? Di mo to maawatan no ibagak. Saan ka matapilay? Wano tulang? Kumpleto ka matitipan nagkita. Siyak ti makunkuna person without diet. Nawatam? Nawatam? Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Saan ka man nagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko na? Kat mo agururay kay ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko na. Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano ko maanalugi ka ko na? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sa kano a PWD. PWD day dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet kano, iso a PWD. Ay, mabalinti kas taita panawinay. Jakton kayat nga itulod na ya PWD. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyag. Anak namin tibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makitkitan di buo alitsyon, ijitan nga tila may saan. Ay na, nagdakulan alitsyon day ta. Ang imbitado ka di matlaang. Masapol ay ang imbitado ka. Siyak ngamin, imbitado akmare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Mala, umunag takit din, tamang rugin ti panangan. Uray nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisinak. Sa anak anangan iti pamigat. Ngamin, iris-reserbak iti daytoy nga okasyon. Uray, ata naglukmag kamatlat ta. Saan ka man asuman na udita? Agtugaw tantamantahan. Mabit lang tamapanak pa'y mga la iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga roden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanin amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken Alaing kan. Nagadumatan? Tol daw na.
No nagplete ko may 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka magpabunyag dito lugar tayo kay. Ah, ikat no isudya na panan ni Manang Bebang at PWD. Ni ka, mapantamot na. Huh? Di ka lang mabain. Apay, imbitado ka aya? Apay masapol ng imbitado ka. Ay, katuan mat ah. Mapantakiting. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadopay mo lagaya matao dito'y nagpabunyagan dan eh. Saan ka nagsao sa upay dita? Umay kagiting, tamapantamangaran. Mabisina kon. Ay, kasla mabainak. Agda ako may pagbainam ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin? Ah, ay sa bagay. Imay tupay ni Bebang at PWD. Siyak tulakit din. Umay kagiting, tapos magkita kayo kinabebang dito. Nagdras. O may ka man ditaw, at daibaga. Anya ita na. Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan. Nakamanon asublian ang ala itilitsyong kaskada fried chicken. Kat, kitaan nyo mo't ngamin di bagina, anana. Adawaam, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mo't ang mga nawa. Kitaam, napanmanan na nga la. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Nay sauce, amangan numarbadye pagtugtugawan na aplastic. Sige lain, agala kay ti karam. Nakaala ko. Nagpasimot dito inalam. Nayunan. Ah, agsubli akto manan ah. Ha? Anya tinapasamak? Alala, at ang samot na atake jayan ay. Anya ka kasama? Anay ko, to'y likod ko. Itaray tayo di hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti panginuganan tayo kan kuha na, itang di hospital. Ay, saan na siya ka? Yan, pakpakawan mo't ano siya. Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una, iso na dadaon lang yung nagtugawam a plastik. Kasano anadagsan, basit laeng matikinan ko. Anya abasit lang. Kat no nakamano ka, sublian ang hala iti kanam. Basit laeng tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayo kan kuha na. Ayon sa matado at adda tricycle na. Ni Jerry tada tricycle na. Siyak, saan ko tricycle di paspasadak? Oh, agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo i ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus, maplato pa yung tricycle ko. Sikan ah. kasuksukat ko lang ti daligya tricycle ko. Pero jikit di maray. Dua kayo na mangitaray kan kwa na. Ay, sus, jakla ko man imay dito eh. Sikan tumot nga man. Ni. Apa basulan na ay? Kasanungay ama ipanda ka iti hospital, Bebang. Kat nagdagsan ka mat. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo, ah? Ay, may dakmat bagkatanan, ah! Oh, ada dua lalaki nga umay mang bagkat kan ka. Da kayo ka dito umay mangawit kan kuan, ha?
Ay, natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pa'y laang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. PWD. Apay, kaano ka pa nagbalin a PWD, mat? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan yung kit din. Pare, si Kadya Ulo. Tasyak di sa ka na. Sige. 1, 2, 3, Ay na, nagdagsan mo. Ay, nahasan nakapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako, tap numabagkat tayo. Sige. Agbilang mo na yun. 1, 2, 3. Ay, sus, maidara mo, dumak pa yun. Apay a pinanda, gandak ngay, anay ko. Sakmatan, tinaiguyod nan. Anay! Aglisi kayo na. Anyamat na kito yan. Nagdagsan lang arudan dito. Magpagkatan eh. Pasalsali kayo pa ilang matitoy. Ala, aglisi ako. Ay, matayak san. Ay, si bibiyag ka pa'y bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. Asibig tayong. Asibig tayong itayan di tresila pangilugaran kang kuwana. Di mo ko na adita tricycle ko ti pangiluganan tayo kan kuana. Ikaw na. Ay, maplat jay dalik ti tricycle ko ay, nya kamutan. Pangiluganan tayo ngarod kan kuana. Isa na dita tricycle ko. Ay, saan na mabalin adita tricycle ko, mate? Agririyak ka. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman ti ag-drive si ka. Tani, agnangabit sa amot ang tibiyag ni bebang. Ay na, kat no nagdagsan mo't ngamin day ta pasaheros. Ni, apel niya si Mardang, anya tinapasamak. Kun kat. Ay na, naplatin na talaga. Ay sus, nay, dua pa'y adalig tinaplat. Apay, asak pa'y lang mo, tinapili o pangilugaran kang kuwana. Naglukmag lang arudan. Ay na, kaasyan tayo nataka din ni bebang. Naplat jay tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo mutlaang numatay ni bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin. Nya, matapang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan hindi nabiyagak pa'y kunana. Gusto ta. Saan ako nabutbut na yun? Ala, itulod ko ni Bebang ay ospital. Nagkarumat ng tinapasamak dito yung tricycle ko. Madimat nga agandaran. Apay, asaan nga gandar? Naplat lang mo da. Natokol to'y chassis na. Kitaam na eh. Ay, wan. Nagkaroon. Ay, sus. Nadadaal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko nga eh. Na-overheat mo ti makinana pare. Ay, kunak no to'y tricycle ko lang tinadadaal. Napirdin to pa'y ti preno na kanyak. Ay na. Ay, kitaam di sidecar ti tricycle ko. Sus! Narigat na matarimaan na ita tricycle mo pare. Napirdi mo tin jay sidecar frame na. Sus! Agbayad na talaga na Bebang. Singirag. Yan lagi di mo tin na ito perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kada tayo pare.
Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pay. Agbiag ka pa'y agkisay ka ititimbang mo. Tapay. Na, tatamagang pa'y lang kat naglukmag ka lang arudin. Saan mo't unay? Ay na, aklunum ngamin ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo, kan kaado ti ingkakan-kanan. Saan akton a PWD? Kaano ka ngamin aya nagbalin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oy, si kamat gaya mayang. Un mare, umayak man mo't agtambay dito'y tersenam. Maburing ak ngamin ijebalay mi. Sapay nagbara ti panawang. Ay, Trot. Nagbara talaga. Nabara mo tita, di panawan mare. Urag tugtugaw talaan, kataglingling at tapay. Ay, naku namon mare. Malait ka nakmantit di iti soft drinks mo. Kando a biskuit. Ha? Makaininumak una yun iti nalamiis. Namagati karabukob ko, kapo iti bara na. Sige. Mabit lang, mare. Mare! Ne. Awan mata ni Mare mayang. Kalat mata na nagpukaw. Kadno nasabat ko di kalsada, paawi din. Anya? Ay, nagloko matanda dya, babae. Sana ba binayadan ti ininom na soft drinks kan kinanabiskwet. Ngam nagawit kit din. Anya? Ay, napanag lang imisbo. Idagsubli agad awanan. Ay nahamumutan ti ugali ni Mayang. Naglay ngagkikay. So siguro api manawlatan na. Takuna na alibre mo di ininom na. Kinan na. Ay, sana mabalin. Awan di kasi nagsaritaan mi. Manulang mitkid diti bayad na dayay ay ngam saan kumamatagas jay ati aramitin na. Ay, wala na. Imbaga na kumakingkangaw mo na. Na imbag gumamit no awan utang na dito tersena, nga madabay lang mat. Ay nay, so ti katidugan iti listahan dito Aya! Uwen sa ita, imay nagmerienda, sa di na pa'y binayatan, anya lagi din aya. Makapainsulto mo din na ito babae. Asino man ang dayta ay kumare? Kahit ni mayang man mare, nagalas matati ugalin na. Imay nagmerienda dito ay itinaminsan. Ngamsa na binayadan. Ay, diyak pa'y napuutan na pimanaw latan. Anya? Ay unay daytan? In message ko iti messenger ngam katkatawaan na git din ti chat ko. Sana ko na kikil na kanunday jay kanyak. Ay anya mo ni Mari Mayang. Bumangkrap iti negosyo, no kastalatan ti aramiden na. Ay, Juan, naimbag kumaano awan utang na dito ngam adu pa iti saan na binayadan. Makapaasar met numaminsan. Abusado mata kumare. Di mo pa lang ay block iti messenger. Maruam day jay a babae. No shock. Jak pagtatakunan ti kumari akas kan kwa na. Abusado unay. Anya kumano in black na. Whatever. Asino man daytan? Kahit dayjay man abakla. Ha? Kunamlan no takkel ti negosyo na. Anya? Manulaang matibayad na nga ijay meriendak ijay tersena na idinaminsan. Awan pa'y sa nga gasot. Ngam no agtyak.
Kunamla no milyones ti utang ko kan kuana. Anya? Sa ita, kundi black, ha? Anya ko ma? Basit abanag, ngam kunamla no big deal. Manulaang di kikil ko kan kuana. 50 pesos, ngam nagado nga ibagbaga na iti messenger. Ay namayang, saan nga aming aldaw? Kat italag kikikil tamong ngaramida yun. Taamin tayo, kat adaan napakpakanin na. Dahito kumamot ati panunutam. Anya? Kas kalag bibiyag iti kikil lang. Nyalaki, dek. Kay, kumusta nga'y? Nagbayad ka din ni Mayang iti utang na ka. Saan pa nga rod tanta? Ngayon bay akon. Tinapatag kat in-block ko ni ti messenger. Anya? Uray saan nga umayag bayad. Kan uray aglinipat kami nga kumare. Diyak lagi di pagtatakkunan ti kumare kas kan kuana. Ay, sa bagay mo't kindi Abusado met unay. Adala nga rodin ti sigod nga utang na, nayunan na bailaan. Sakit manginsulto bailaan, iti in-message ko iti messenger. Ay, una yun na Mayang. Talaga ang naglaeng nagkikil na dyan. Ngam, di na mo't panunutin ti tawa kikikilan na. Isu nga uray saanin nga umay dito'y tata. Awan bibiyang ko ken kuana. Ang iyong mga larawan. Oh, si Kamot gayong kumare. Wan mare, imayak man, tapno pa syarak man dahi ti bar mo. Ay, katuna. Ala, iserban nakman iti beer, kumare. Ha? Uminom ka, mare? Muna, isungarod nga imayak. Kan pulutan matan Danggayan nakit di ita. Taitalaang mat nga imaya. Katuan day talagayam. Anya lakit din. Kaslada inom mamita. Awan, kumare, si kakit di mat. Katuwaan lang adi, ako nada. O sige, mabait lang nga rod. Taalaak ti order mo. Wala akong ibang ibigin. Dulo mong lilitaw ang buwan na Mala, agawid akon, mare, Ha? Oo, saan na kumamot akitaan akasta kumare. Jay ininong ta abir, kan jay pulutan, kikil kumutin, akin ka day jay. Anya? Saan abale, taaddalat at timalaklak wang tunggal rabi, anya lakit din, aya. Ay, si Kamot, mare. Maalain akon, mare, agawid akon, sumarunukan tumutin. What? Ay! Naway saan nagangarod ani Mayang kumare. Ay, huwag nga rod, mare. Kundi order iti beer, iti imay iti bar. Kung naklakit din, ano bayadan na? Ngam saan ma, takikil na kano? Ay, dilagbay ni tikas diya nga aramid na. Day talagi kikil ta mo ng aramidan. Wan nga rod, naimbag kumamot nga agbalor laang iti sangag gasot dya in order na. Ngam saan mo tanasurok alima gasot. What? Wan ata kundi order pa iti dua a klase a pulutan agasan man. Kam saan namot gayam abayadan? Ay, tawanan bain. Ay, diyak madescribe ti kinawanan bain na ni Mayang. Wan nga rod, mare. Ay, ara-aramidin tayo amin na kabalan tayo, tapno laang makaganan siya tayo. Tapno adamay pakan tayo ti pamilya tayo. Ngam da Mayang ay sos, kaya kikikil ta muna. Ha! Nagmayat atong bang tapno agnakam, abusado la unay. Ay,
Ay, pasensya dayjay amayang. Ngam saanan ang makaulit pa'y. Hello? Hello, Mare. Siyak day to, ini mayang. Ha? Apa nakaawag ka? Damagagla ko ma, no adda ka di tabar mo ita. Wan, adahak dito. Apay ka di? Umayak ko ma. Iso na laang tawan pagpasahit nga umay dita. Amangan numabalin apasahian na. Anya? Umay ka dito sa siyak pa'y ti agbayad iti pasahem? Kat ti kayat monto pa'y kat libre ti drinks kan pulutan mo? Ay, sorry, mayang. Ngamuray saan kan nga umay, taabusado ka mat. Anya? Mapuypuyatan dito'y bar, tapno lang adabasit asumrek a kwarta. Ngamsi ka. Day talag kikikil ti amom. Agbayin ka mat basit ah. Saan aga putag kukumari tayo, kat abusado ka matan. What? Saan lang asyak ti mas asar iti kastang ugali ma? Ado kami. Anya lakit din aya. Awanan mayang. Awanan ti kumarim amang ikarkargin kagapo iti kastang ugalim. Anya? Abusado ka ngamin unay. Agasam man ngamin dayta. Kahit mo ti mapan ni Jebar ni Delia. Ngam demanding ka pa'y abayadan na ti pagtaksim amapan. Nalabos ka matern. Anya ko ma, no saan nak nga ikari ako mare na. Kunamala no. Kita man dayta ang ugalim. Si kalang arudon tadda kang malina. Si kapela ang tinakarit. Ay basta, uray sa anak nga ikarkari ako mare na, taadulat ta ti mangikari kanyak, saan laeng nga iso, anya lakit din aya. Agawit kayo ka din, nana. Ha? Ay, uwan bayang. Agawid ako, unta dapat timapan ko aramidan iji balay may. Kasta ka di? Nana, ang mga numabalin ti makigiddan ka na kayo. Ha? No aglugan kay iti taksi, kat makilugan ako man. Ay katuan na. Awan parikot iti day tamayang. Ay nga, agyaman ako na nana. Mala. Bang para kang arunan iti pagluganan ta, tapno makaawid tamutan. Kasla ka alalayo ti pensyon nyo, nana. Ay, isikakit di mag. Adda malabsan ta Jollibee, nana. Ang mga no adda subsobrayo dita. Uray tay kalakaan laang amil ti Jollibee. Anya? Mangkikilakmat uray italaang, nana. Ala, ibagam iti driver tag drive-thru tayo, tapno awan makunkunam. Tagitaman, ay na. Agyaman ako na, nana. Ay, nanana, maruam da dya amayang nuwan kayo awan iti amin nga ibagbagan na. Ay, usto na jayan. No kuna na nga ulitin ng tumanan ay hustawn. Imbis kit di asyak ti ilibre na iti pasahe, isokit din tiyag pa ilibre. Ay, oo na yan. Ay, adda aya nga min di ba in na da dya ikat no awan mad, nana? Ay, binayadak lang nga ron ti pasahe me, ti kayat na, kat pakanak pa iji Jollibee. Ay, oo na yan. Gansam man. Talaga mo da dya mayang. Awan na talaga ti bain na. Da kayo ba'y katabagat tinapan na kinikilan ti awanan bain? Naglay nga ron nga kikil, ultimo senior citizen, kat kikilan na. Anya lakit din, ayan. Ay, namaysahan na kayo nga ron, animayang no kasta nana. Wan nga ron, gamay na. Saan na maulit day jay? Abusado matunay. Saan lang ada kayo a senior citizen tinagaramidan na iti kasta nana? Ado kayo, malaksid pa'y kada kami. Ay, kasta aya. Wan nana.
Isuan na irwamon iti kasjay nga ugali na. Nagpuskol tiro pa na. Bakit man wano saan, kikilan na. Ay, nagalasmutin nga ugali na. Talaga saan na makaulit na jay babae. Wala na, tapno makarit namot basit itibain. No agkikil tumanan, ibagayo nga awan tapno mapabainan. Ay na, da kayo magayam ti masabat ko, nana. Ha? Kwa, awan mailibrek kan, awan maipakan ko kan kamayang. Anya? Ununaan ka, tamo kung ti ugaling. Ninanamot, imbes nga ibuelok pa'y lang, inunaan na mo Amo mayang, saan mo't adakas ti agkikil ka? Ngam no pinagbigyan da kay tinaminsan, ay kat usto kumamot na? Ninanamot. Imbis kiti asyak ti ilibre ngam, si kamot ti, Ala, saan man lang? Saan na talaga? Manggad ka nga may, tapno saan lang aray ta, libre ti amom. Ay, salbag ka. Naimbag nga oras mo, kumare. Kumare ta rupam. Ay na. Awan di may libre kan kamayang. Anya, ay unay kamutan, kumare. Apay nga'y akastamutan ti panagsasaom kanya. Ho! Anya ba'y kumati mayamanan dito ay. No saan nga kikil. Dahil tala ti paglaingam. Nagpuskol matanay ta rupam. Di ka pa amo di agbain mat. Anya, Awan di makikil mo kanya. Saan mat ka tatagis ta kikil? Ngam no pinagbigyan da ka ni tinaminsan, gusto kumamutan. Ngam si ka ngamin, di kayat mo kat kanayon. Di ka lang mabain. ha? Awan makikil mo kanya. Iso abang nga asim ta pumanaw kan. Anya, Jack labag tatakunan ti kumari agaskan ka. Pulos at di ka makarik na itibain. Manggit ka ngamin Tapno saan nga amin na kanam kat agtao di kikil. Anya lagi tinaya, ha? nagsakit at talaga ti panagsasauna day di abakla. Ti kunamgit de, nasa ertirik nam, gaputan na paisuan ka iti imbagana. Anya, Gusto mo ngamin ni bakla. No pinagbigyan da ka iti naminsan akikil mo, gusto ko mamata na. Sika ngamin, ti kayat mo kanayon. ha? Agnignegosyo di tao, tapno adda ipakan na iti pamilya na. Ngimsi ka, ti kayat mo kit na namaya pa nagkikil. Awan talaga masurundaking ka. Ala, huston. Oh, makitam ditang aramid mo. Di mo kaya tadenggan ti bagbagak, gaputan mapaypaysuan ka. Anya lakit dinaya. Maridel niya. Ay, awan makikil mo kanya. Si kakit dimut. Sa anak mo't nga imay tapno agkikil. Una yun. Kato agrupropa kamot ngamin amang ngikil. Awan makikil mo kanya kunak tumat. Ay, salbag kiday. Anya, Sobra kamot. Nairwam kan iti kastang aramid mo. Agorder ka iti makan. Wano mainom kalpasan na. Ibagam akikil mo. Saan mo abayadan? Nagalas at talaga ti ugalim. Agkumari tapaymot. ala, pasensya ka kuman, mare. Ikarik ka di. Asaanan maulit day jay. Nasaya at ano kasta tanay. Adon ti gimurakan ka. Gapo iti kastang ugalim. Awan pa yan ti mayat. Makisaritakan ka. Isung agbalbaliw ka kumamatan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ro dadamdamagak no nya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tapantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Nimlip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, mate. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akin ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ti lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay ba? Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no naloom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina ba? Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan kan nga agsubsublay? Makamalas ka, mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag mata na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas, mat. Kita amaw. Ay, wal. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsa akpay ko ma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo na nga aglaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako na nga abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wama gumatang. Ilakutan to man na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Nga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta.
Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manen. Kastamot no mabisin ka. Aya. Anya ti kayat mo aya. Ay, jay karne ti baka. Naanger ngatan. Kuna kun ket mabisin ka manen. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo dati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagrik nak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo la dayta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka day nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sika. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. No saan ka manen ngagkapsot, mapanak manen agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ka nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga men, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatagan na si daan. Imbagamot tayo napakbat ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpaiso day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y.
Di mo kit din kayat nga ilako kanya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mo ka dimples ko Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. I won gayam, pimples. Adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayong samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utawg? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang para ka. Wala. Tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa. Tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda no saan akasar. Sige, mapan kunto man sumlian jay aglaklako itinatang kan prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Jak mo to nai-reserva ja utong nga parakin ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod. Wapay mo't Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangagpay so ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak to pay amam mo tinagan na. Kan sanak mo't nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ti pagatang mo na nang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan akmanen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatin na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata singgal. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deting mapanagpasari di balayaw inton rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka de ti umuli. Ay katwa na, day talagayam. Parakin ka, ulyag uray kangatwan abantay.
apay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Ha, taapay. At dagayang balasang agnanaud dita. Balasang, nakaamamwam. At na naamamok a balasang nanang. Nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kaya't mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Idi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mo't na itilakok. Labsa-labsan nyo mo't latan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ida karaan. Kan, adamat kadwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakom nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay nang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysakan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.